Хайры сағатта, құрметті достар, Башқұртстан 24 телеканалында үфі уақытыда пішірғын тыңлайығыз һәм қарайығыз. Біз әр вақыттағыса тура эфирді ашлайбыз. 295-92-72 біздің тура эфир телефоны. Үфі қаланың коды 347, WhatsApp андары 2-9-37-40-24-24. Бізден әр вақыттағыса шылтыратулар көтәуіз. Бүгінгі біздің темабыз бүләк итіп, сәскәлер різмәнім деп біз енді эфирға сағауыз. Сүнкі біздің бүгін ерлі мұңлы эфиріміз бола. Біз бізге шылтыратып, өзіңіздің яратқан ердарығызла башқарып өтелағыз. Бұнан тыш мен бұнда өзімдің студияма сақырдым шәп қонақтарды. Олда бұға баянист Тахир Шахивалиев, әмінде гитаралы шәп үздірусі Илгиз Муллағалямов. Қайырлы кис егіттер. Сәлем. Ысын көңілден көруіме бек шатмын. Бұна, ысын гитарист. Ол әзірленмей медиатор тұты олтыра. Әзірленіп алғанда қазір ойнайым ғына деп. Егіттер, біләғіз ме, мен хәзір шәп музыканттар көп білем. Біздің ғыммен Башқұртстанда түрлі роликтарды ала келіп сағағыз, түрлі концерттарды ала қатнашағыз. Мен білуімсе, хәз ілігіліктен біріңмен шығылынағыз, Тахирды енді Тахир көптен шығылына. Илгиз, мұна хенің тұрағында түплеректі хүләшкі келеш, хен интервьюларға әзірек керейін, һәм енді әз ілеген кіші бұларақ, хенен ұраға келем. Гитара мұнан қасандан танышып кеттің? Гитарамнан 7 класста оқығанда танышып кеттім. Әйткенде айтып кетем чегем, Тахир медиатор тұтып отырмайсың ки, баянда медиатор ойнады. Бұна шылай ма? Yok, Бармақтарын әдір тұрға тейжейін. Ол шындай біздің бетінде музыканттар арасында айталар бетінде фирмач деген. Әгер де медиатор манда бір елдан ойнап отыра, мен біріншікті аптырамасмын. Гитаралар 7 класста оқығанда бізге мектепке гитаралар алып келділер де. Каморки, что за актовым залым. Бөлме бола тұрғайны. Шында барып, гитараменен танышып, гитараға бүтінлей шул вақыттан беріліп кетілді енді. Анан алда мен шүгілдерді, әдірек кана синтезаторда ойнай тұрғайным, һәм мен вақытта спортманлық шүгілдеріне тұрғайным, акробатика менен. Акробатика? Тэквондо. Охо. Оша тұрғайнық шында әдмәд. Демек, менге эфирді ауызды ульса бастырға керек, ебет? Яқ, мен шон бері хуғышқаным ек. Әйе, Фәтик, әйе. Шон бері хуғышқаным ек, шоға аңтырғанда. Демек, гитара өзін бүтінлей хіне еліп етіп алдыла, һәм мен гитараманы шүгіліне башланыңында. Шулай келіп сықты, Мен білуімсе, хенің бірініндейді музыкал білімің yok. Өзің өренганың. Музыкальный мектеп бола тұрғайны білді Асқарда. Мен онда 2 тапқыр бардым, һәм ол біздің бейу кружогайны. Осындай нелерді өрендік те, хөнәргә. Ритмді тұтырға. Шунан башқа образование болманы музыкаль кемелінде. Түрлі бітінде бұнан тыш, түрлі біздің бітінде шәп бір сара хуңғарала өті бара, олда болға ейгіхен бітінде самауырлы ритайым деген дәлі хен көп қатнаштығын бітінде. Бұл бірауында қалдырманық? Хәм бүті әлі гимн болып тұра бітінде хіздің анда ерігіз. Бұл енді әлік Тимур Ямалов маған башқара тұрғаныңыз, қазір өзіңгенен башқараң. Сөнкі Тимур Ямалов қайдалар сығып кеткен, қайда екен Тимур достар тау берек. Шунан, неме айткем келі? Хине көтәйіхан, хине көтәйін дыздар деп бұл ерді хіз башқара башланығыз, һәм бұл хитқа өрілді. Улянығыз мы, бұл ер хит болып кетер екен? Жоқ, олы интәвәдә Тимур өйді сығарды. Біз ол вақытта мені көтәйіхан ері сыққан әлінде біз Тимурмен бірге әшлемейінік әлі. Ғинуарда шулай тап келді, мені көтәйіхан сықты, оңынан менде қояшмен бұтаным сықты, ердар арахында бір 2 авна терәхі болғандыр енді. Шул оңынан ғына, яқ, алдайым. Яхан сықты. Яхандан біз Тимур менен көріштік та, бірге концерт эшләп қарайық деп, шундай, әңгәмә булдыла, шундай ғымтаға келіп, бірге эшләп қарай бөт дегендан оңынан, шу бір адна терәхінен қояшман бұтаным сықты, шулай рақаленсік болып кеттейін. Демек, енді шунда шәп коллаборация келіп сыққан. Ярар Тимур, ұлда гитарист. Тахир мұнан несек юл шулай келіп сықты, һәм енді несек бірге түрлі сығыштар яхай башланағыз? Тахир мән біз әлігіліктен таныш, Немше бұға қарайын, немше бімей қарап. Түрлі байрамдарда. Ойын мән, нелеші бұл ялқан күндігін. Біті әмәнді мен арашу отырам. Тахир өтіп кетті қапты. Әйткендей, Илгиз біздің әбелі районнан, ол мен яқташ, әсәхі Боранғол ауылынан, біздің көрші ауылдан. Боранғол ауылында үйрі өткен егет ол. Қызыл хауында ойнап, ойнап, шында өткәс шуға мұңлы болып туғандыр деп, бала болғандыр деп ойлаймын да. Әйтәң, любой көйлерді сходу прям алып ойнай башлай бит. Неме һәм приятно.
Biz ilgizmen qasынан beri tanıştır, işlemeyim, давно уже mi? Qasынан beri. Менің рекламный акцияға айдан Şan buhun şu aytay gelip aytkanda. Şan hın oynayıp türlü köylerde alabız. Любой köylerde alganda vaqtda igiz tutula oynayıp. Mana былтыргы yılda, ilk yıllarda biz birge gastrolör ettik bitinde. Aytуң мен тананысты айтаһың. Илгиз мына хин теге ожидаешь битinde bir türlü bir nimeni. Авыл еще лучшерак айтып туруп хиңе преподносить этер. Ами херге беләгез шунда Hine үзең әйттең. Бөтә көйдә уйнайтып бит. Тахир турында шул ук әйтеп өтеп кетәм пока. Без Тахир менән элгелектән таныш, алыстан бер-бер турында беләбез. Аллаһка шөкер Идел Нургал менән эшләп киткәндә, шунда бергә Якындан таныштык. Бер сәхнәгә сыга башладык. Минем өчен бер зур инде. Нимә дип әйтәк? Удача. Бәхет диде. Бәхет, аерым бер бәхет, шундай музыкантлар менән бер сәхнәгә сыгып йөрүе, мин чөнки Тахир да электән күзәтәм, бергә шулай эшләп алганда, бергә уйнап алганда дигән хыяллар була торган, әмма килеп ниндәйдер шундай хәл булганы юк инде. Бергә бәрделәр, гыламат. Шуннан бергә гастрольдә йөрүп, уже дуслашып киттек бит инде. Һуңнан менә әле касан бер Шылтыратты шауды. Инде көйдәр уйнадымыш дип киләбез. Буш вакыт булды ине, әйткәндә Илгиздин үзенең битендә кальянный бар. Шунда килеп баян тартабыз, гитара һугабыз. Концерт площадка. Концерт площадка. Шуннан һуң шунда килеп репетировать итәбез, чөнки көндез битен анда кеше булмай, рахатланып уйнайбыз, Илгиз менән аралашабыз, сәйдәр исәбез. Шуга Һәм вакытты күңелле үткәрәгез инде. Теләк була әлбәттә мотлак рәвештә килеп сыгармы? Вакыт юк нисектер. Беләгезме? Безнең бит инде бүләк итеп сәскәләр өзмәнем. Бу инде безнең бүләк дигән йырдың булып тора бит инде башы. Һәрбер мына ишетелгәндер дип уйлыйм. Әйдәгез, мөмкин ма шуның бер-ике генә куплетын йырлап үтәйек әле. Безнең бит инде йыр-моңга багышланган һәм хөрмәтле дуслар, һез дә безгә шылтыратып, үзегезнең яраткан йырдарыгызны башкара аласыз. Без һәр вакытта асыкбыз. Телефон хандары язылган һезнең экраннарда, үземрәк булырга сакырабыз, дуслар, йоклап ултырмайбыз. Бүген бездә кунакта Тахир Шаһивәлиев һәм инде Илгиз Мулла Галәмов. Тахир әзер һәм инде проигрыштан дип әйтәйек инде, башлап үтәйек. Seskeler özməni, inhirge in matur yer ediləni. Ol yerde taptım tuğan ilimde, in matur köylü turgay teline. Heydegi dostları yırlayıp birge, in matur yerdardı haylapkana. In matur yerdardı haylapkana, yaşayık dünyala haylapkana. Yaşayık dünyala hayır hakkına. Eydegi dostlar yırlayıp birge, İmmatur yırlardı hayır hakkına. İmmatur yırlardı hayır hakkına. Yaşayık dünyala hayır hakkına. Hey! Афарин дип әйтергә кала. Йырдарда, менә мәсәлән, һезнең бит инде күп йырдарыгыз бергә эшләнелгән.
деп айтайық енді бірге отырып ойнай аласыз. Бишау хатта. Юк, мен үзем ишеткәнем бар шахсан һез хатта икенче телдәге музыканыла, сител музыканыла һез бергә кушылып торып уйнайсыз. Менә мәсәлән сителдәргә килгәндә, сител музыкаһына килгәндә, иң яратканың инде һез. Уйнарга яратасыз. Despacito. Y Бұл мәсәлән шулық алып әйткәндә бит инде сител көй музыкаларына тукталып үттек. Иң яратканы әлбәттә башкортсалардыр инде бит. Мәсәлән Таһир һинең яраткан йырың бар. Сарман буйларында дип торып, мотор итеп торып йөрде. Үзгәртеп үзебездә теге блюз индереп шунда әйткәндәй, моны халыкта яшьтәрдә лыктырыр өчен шул йырларга нимәләрне эшләмәйләр бит инде кешеләр, әйме? Заманса ниндәй аранжировкалар эшләйләр, ниндәй шунда нимәгә охшатып эшләйләр. Шуга без дә менә шул йырды үзебездә үзгәртеп, кешенең колагына ятышлы итеп торып инде Илгизгә тоже охшаш шикелле. Башкаруны еткермәйләр аны, барыр, нисек булган. Әлбәттә, бұл бит инде йырдарга килгәндә әйткәндәй, иң беренче бұл нимә өчен эшләнә? Ул бит инде заманса тигәс, ул әлбәттә яңа дәвергә бұл йырды алып барып биткерү дигәндә аңлата. Тәрбия дигән аңлата ул. Тәрбия дигәндә аңлата. Менә һез бит инде шул Сарман буйларында дип йырлаган йырыңды мөмкин булса бер куплетын ишетәк бик һәйбәт булыр. Була. Tağlarıma yaşlı hislerimde yarılarıma koşup yarılaham Aşı düşmesin mi yüreğimde mühabbetim menen sorunaham Minin menen turmuş ukmağınan riza bularım mı ötürge Ayrılganda vəqdə birerhəngmə qabat qaytıvamda kötürge Minin menen turmuş ukmağımda riza bularım mı ötürge Ayrılganda vəqdə birerhəngmə qabat qaytıvamda kötürge Solu da var.
Афарин җибәрергә кала. Достар, без инде тура эфирдә эшләбез. 295-92-72 безнең тура эфир телефоны. Өфе калаһының коды 347, WhatsApp хандар 237-37-40-24-24 барлык хандар һеҙҙең экранда яҙылған. Һеҙҙән сәлам ҡотлауҙар да көтәбез. Шуға шылтыратығыҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Таһир Шаһивәлиев һәм инде Илгиз Муллағәләмов. Был инде шәп музыканттар. Һәм инде беҙгә WhatsApp хандарына хәбәр килеп еткән. Егеттәр, һеҙ бик шәпһегеҙ. Бер алманы 5-кә бүләйек. Йырын йырлап үтәгеҙ. Бик тә шәп булырын дигәндәр. Мин бысаҡ һорайым тигәйнем. Бысаҡ һорайым тигәйнем. Бер алманы 5-кә бүлтерәйем. Бысаҡ, әлбиттә, мында тап килмәҫ, әммә ләкин бер алманы 5-кә бүләйек бит. Таһир, әлбиттә һеҙгә ҡарайбыҙ. Сөнки беҙҙең мында народник һин. Бұл яҙаған юҡ был ярҙа. Ой, Микәле, бер бармаңнар. Ладно, иди попробуем. Ayrılmazlık dostlar bulaya. Kadrini bileye. Әйткәндәй, ошо yerdə bir матур итеп башҡарыусы кеше бар. Мин яратып тыңлайым шул yerdə. Шуан гына ишетеп беләм, булай йырлаган юҡ. Бик шундай үҙенсәлекле булды, дуҫтар. Тағы ла беҙ бит инде йырға килгәндә, йырҙар бит инде ул ҡайғырһаң да йыр, дәртләндерһәң дә йыр. Күпселек рәүештә, мына мәсәлән, төрлө мәжлестәрҙә эшләгән саҡта, һеҙҙә иң беренсе ниндәй йырҙар һорайҙар? Мына башҡар әле ошо йырҙы. Иң беренсе дәртле йырҙар. Дәртле йырҙар. Иң башта. Һуңынан, Аҙаҡ. әйткәндәй бит инде ул баян шундай инструмент. Аның мен илатып та була, йырлатып та була, бейетеп та була. Кемдер миңә шуны әйткәйне бер ваҡыт. Шуның өсөн аны дөрөҫ итеп ҡуллана белеү ул ҙур һөнәрҙер тип уйлайым. Шуға кеше, шуға ла саҡыраларҙыр, шуға ла кеше күрәлер, шуға ла кеше яратып тыңлайҙыр тип уйлайым. Мына баян миңә үҙемә яҡын инструмент. Сөнки мин ул баянда әҙерәк булһа ла уйнай да беләм. Мына гитараға килгәндә, мин дөрөҫөн әйткәндә 3 тапҡыр үҙемдең дуҫыма бардым. Мине гитарала уйнарға зинһар өйрәт әле. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы тип әйтәйек микән, мин был гитарала уйнарға өйрәнә алманым. Миңә әйтте 3-нче көнөнә: "Фатих, һин баянда уйнай беләһеңме? Фортепианола уйнай беләһеңме? Ҡурайҙа уйнай беләһеңме?" "Әйе, беләм. Гитара һиңә кәрәкмәй." Мына шундай булды беҙҙең хәбәр, һәм инде шунан башҡа мин гитараға тотонғаным да юҡ. Һин гитарала йырҙар башҡарғанда халыҡ иң беренсе ниндәй йырҙар һорай һинән? Ой, гитараға килгәндә, гитара шулай уҡ баян кеүек, аны менән көлдөрөп тә була, күңел астырып та була, хатта илатып та була. Концерт площадкаһында көн һайын кешеләр илайҙар да, көләләр дә, бары булған тойғоларҙы, хистәрҙе шул гитара менән йырҙалған йырҙар менән тойып үтәләр инде. Шул миңә килгәндә, минең айырым бер әле инде ситуация килеп сыҡты, сөнки Ҡояш менән Ботаным йыры сыҡҡандан һуң минең иң тәүҙә шул йырҙы һорайҙар. Икенсенән һуңғы ваҡыт һин шул тиклем матур йырын һорай башланылар. Һуңынан ғына берәй икенсе кешеләрҙең башҡарыусы йырҙарын
хорайлар инде. Мына кояш менен бутаным деген жерде мен хуңгы көндөрдө мына иштикеним булду. Сиз баян менен бирге кушуп туруп Тахирман ырлабыгыз менин үчүн бик мәртәбә булды. Чөнки мен һәр вакытта ике гитара менен иштә торган. Бирәү соло уйнаһа, икенчеһендә аккордлар биргән булһа, мына баян менен нисектер гитараны баян инде ямландырып кына ябаргандай күп булды. Безгә WhatsApp хандарына хәбәрдар килеп иткән Фатих хәерле кич. Ой, афарин. Мен мактап язгандар. Нишләп йырламайһың икән? Рәхмәт дигәннәр. Белмәйм, достар, мин монда һөләргә генә килгәнмен. Кызганыска каршы. Юк, бу хорау дөймрәк һиңа, чөнки ни өчен шайтып хорайлар, һин йырлай башлаганда һинең тавышың бар икән кешеләр ишетә. Һин үдеңдә нишләп ниндәйдер бер иҗат менән булышмагаң дип шуның турында хорау. Бuna. Мені бұл хорау тоже борсы Вакыт юк, достар. Шулай дип, безгә шылтырату бар диләр. Без кабул итәбез. Хәерле кич, тура эфирдә. Һаумыһыз? Һаумыһыз, балакайдар, һаумыһыз, Таһир Шәһивәлиев, туганкай баянист, матур уйнаганыңны һәр вакыт башкортның карап, хокланып утырам, балакай. Һез Башкортстанның халык артисты или аткаданган артист дигән һезгә давно исем бирергә тиеш, һезгә шундый баһа Брей бахагыз бармы? Әле йырлаганыгызды ишеттем дә, нинди моңлы йыр, балакай, нишәп йырламайсыз? Мин башкортыбызның йырларын, Башкортстаныбызның бөтен башкорт халкыбызның балакай йырла тавышының моңлылыгы, матурлыгы. Мин һездә йырлаганымда булды. Мин һине яхшы беләм, энекәшем. Уңыштар һезгә, уңыштар. Апай, менә һәргә шундай хорау бар. Башкорт халкының матур баянсыһы аткаданған эшмәкәр обязательно бирергә кирәк. Ярай, һау булыгыз, тыңлайым, һезне берәй табын йыры йырлагыз әле, туганкаем, балакаем. Һезгә хорау бар инде. Һез үзегез йырларга яратасызмы, юкмы? Йырларга яратам, мин килеп туган телдән дә йырланым, Шаһивәлиев, Таһир туганкаем, һез баянда уйнаныгыз. Зур рәхмәт безгә шылтыратканыгыз өчен, безнең белән булганыгыз өчен. Менә һиңа шундай шәп хәбәрдар килеп итте, һин быга шатмы, юкмы? Әйткәндәй, бернинде дә теге аткаланган артист дигән, халык артисты дигән исем юк, конечно. Килсәктә шуны уйлап йөрлә инде. Алла бирһә булыр дигән. Алла бирһә булыр дигән. Миттә рәхмәт сойтып, һезнең менә шулай әйткән һүзләрегез минем өчен бик мөһим. Шул һүзләрегез канаттандыра, осыра, уйната, дәрт бирә. Шуның өчен рәхмәт, зур итеп һезгә, зур итеп рәхмәт. Хәерле кич, егетләр, бuna был егетләрнең концертына барыр идем. Югыйһә кемдер генә йырламай, Татарстаннан килеп күптәр йөриләр, йырлай белмәһәләр дә. Афарин дип язгандар. Менә һезгә шундай тәкъдим. Чөнки әйдәгез менә җавап бирәйек. Менә был хәбәр килеп иткән. Һез касан, достар, икәүләп гастрольгә сагыз. Был хәбәрне безгә Зөлфир апа yetkirгән. Гастроль турында безнең әлеге вакытта һүз бармай, шулай булса ла, без әле Йөрәгем Йырлайда бер концерт биреп үттек. Ул концерт булмастыр дип ышанам. Алла бирһә, Таһир менән бергә эшләячәкбез һәм Өфөлә булганда менә Йөрәгем Йырлай концерт площадкаһы бар. Икенче әйтәйек, калалар, авылларга килгәндә килгәндә хәзер килсәктә кала мәдәнияттәге мәдәни сараларда йырлап үтербез дип уйлыйбыз, әйме? Шуга Менә мәсәлән, халыкка Мин менә буның менән килешәм. Татарстандан күп артистлар безнең Башкортстан районнары буйлап, улар хәтта татарса йырларын башкортчага әйләндереп, безнең бит инде көньяк районнарда гомумән районнар буйлап йөриләр һәм инде эш итәләр. Безнең һуңгы елларда кызганычка каршы менә безнең артистлар шулай дип нык элекке күп 10 ел элекке сыкмайдар гастрольгә. Буның сәбәбе нимәлә булып тора икән һезнеңсә? Кем эшләй? Кем эшләй? Кире башланды. Кем эшләй үзенең өстендә? Һәйбәт яхшы аранжировкалар, яхшы матур шоу бит инде. Кеше буш дигән генә кеше йөрмәй бит инде. Халык йөри, димәк, халыкка охшай. Менә әлеге вакытта минем өчен теге татар теле, башкорт теле бернинди дә мөһим мәкәй түгеп тормай. Чөнки тигез күрәм ике телдә. Миндә барыр инем. Менә вакытым булһа, миндә барыр инем. Гүзәл Уразовага, например, да икенче бәйт. Юк, мин монда берәүндә кәмһетеп әйтмәйм. Мин нишләп әйтәм, безнең башкорт артистлары эшләүеннән туктаны дигән фикер менән әйтәм. Юк, алар эшләйдәр. Мин күреп йөрим, эшләйдәр, яңа аранжировкалар эшләйдәр. Мин барып баяндар яздырып йөрим, әйме, шулай. Димәк, киләчәктә зур өметтәр бар дип уйлыйм, шундый егетләргә, кызларга, которые менә
тырышып ниндәйдер ярадырлар. Күпчелек битендә йырлың сразыдагы яздырган гай аның теге хөдемтәһен күреп булмай бит. Хөдемтәһен күрмәгәнгә кешеләр уже теге кулларын төшерәләр. Атырга ярамай. Бер вакытта ла хөрмәтле артистлар безнең менә безне карап утыручы безнең музыкантлар эшләгез бер гасан барыбер ул хөдемтәһен күрсәк, шуга куанып шул мәкәгә яшәсәк, шул эшегезгә. Мына мен кире әйләнеп кайтқым килә, кояш менән бутаным дигән ярга. Был ер минең нык күңелдә ятып калды. Шуга мөмкин буһа тура эфирда безнең телевизор караучыларга күрһәтеп үтәргә кирәктер дип уйлыйм. Ой да бергәләп. Шул ер Таһир уйнаган мәлендә бөтенләй икенчеләй яңгыраны бит инде. Ату йырламагыз, мин инде. Әйе. Без монда һөйләмәбез. Без тыңлап кына утырабыз. Сәгъд хөрмәтле дуслар, безнең Таһир Шәйбуллиевтың Кояш ботаным дигән йырын башкарып үтәсәктәр. Дуслар, һез безгә шылтыратыгыз 295-92-72, ÖFÖ калган коды 347, WhatsApp андары 837 Гафу итегез. ÖFÖ калган коды 347, WhatsApp андары 837 шылтыратыгыз, языгыз, без хәбәрдарыгызны күрәбез мотлак рәвештә. Әлбиттә, ал барып киткеребез, тура эфирда мотлак рәвештә без күрәбез. Безнең егетләр әзер, киттек. Әйткәндәй, Фатих, менә ошо минең дә яратып тыңлаган йырларның бере була торгайны. Потому что ул бит хиткайдан китте. Әйе. Мин адактан гына белеп калдым, бу оказывается минең аякташ йырлап икән. Бөтен Уфаның кызларының күзләрен ямен алып дип. Шуга башкара үтәйек. Илгиз Муллагәлимовтың яры Кояш менән
Афарин егеттер. Бик һәйбәт. Әйе, миңа һәр вакыттагыса охшай торган менә һин уйнаган сакта гитарала. Бул инде перебор менән уйнап дип аталам. Ничек атала? Фингерстайл хамагарага перебор. Һәм гитара үзенсә нисектер йырлап үткән кебек бит инде. Дуслар, без инде тура эфирда эшләбез. 295-97-72, фекаларның коды 347, WhatsApp андары 2937, 740-24-24. Бездә бүген кунакта Таһир Шаһивәлиев һәм инде Илгиз Муллагалләмов. Без дуслар, һава торышына күз алып үткәндән кире әйләнеп кайтырбыз. Безнең каналда калыгыз. Баш гидромтүдәктән хәбәр итүләренчә, иртәгә 21 февральдә республикада һәм Өфөлә көндең болытлы булуы. Кар явуы фаразлана. Көндез көньяк көнсыгыш районнарда көчле кар явуы, буран сыгуы, айрым районнарда кар һырынтылары ятып, юлларда бозлавык булуы күзаллана. Ел көньяк көнсыгыштан һәм көньяктан талган. Һава температурасы республикада төндә 9-14, урыны менән 18-23 градуска тиклем, көндез 1-6 градус һава. Өфөлә төндә 11-13, көндез 2-4 градус халкын булуы күзаллана. Клиника микрохирургии глаза Ретина Плюс – новые возможности для вашего зрения. Современная лазерная коррекция зрения Relax Smile – отличный выбор для тех, кто хочет улучшить зрение, не меняя привычного образа жизни. Доверьте свое зрение профессионалам. Оформите бесплатную кредитную карту 120 дней без процентов, а мы вернем до 5000 рублей каждому. Уралсиб. Перспективы там, где вы. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирда эшләйбез. 295-97-72, Өфө калаһының коды 347, WhatsApp андары 2937-740-24-24. Без һәр вакытта тура эфирда эшләйбез. Шылтыратыгыз, языгыз, үзегезнең яраткан йырдарыгызла башкарып үткәрә аласыз. Чөнки бүген бездә кунакта шундай шәп музыкантлар, ул да булһа Илгиз Муллагаләмов һәм инде Таһир Шаһивәлиев. Без инде эфирыбызда дәвам итәбез. Безгә WhatsApp андарына без йырлаган сакта хәбәрдар килеп иткән. Сәлам, баянда нисә яшьтән уйнай башлаган икән Таһир дип һорагандар. Кем ылыктырган? Кем ылыктырды? Агайым. Агайым. Мен бер туган агайым гармонда уйнай, үзе йырлай. Мен атайымдың кустылары уйнайдар, йырлайдар, әсәйемдең кустылары уйнайдар, йырлайдар, даже әсәйемдең һеңлеһе гармонда уйнай. Димәк, һез инде династия менән шулай. Династия шул гармонда уйнабыз. Мен килеп, элек бер вакыт булды шундай, теге уйнага килмәй торган, ул уже теге дурай биргәс микән. Агай уже утып куя торган. Уйна, шуны мөмкин уйнат дип теге. Элек вакытта бит инде гитара һәм нисек гитара булган элек замандарда. Гармон шул бер вакытта гармонда уйнаган егетләргә кызлар карай торган. Шугала, наверное, агай мине шайтып утып. Мин нишәптер уйладым, менә 7нче сыйныфта бит инде Илгиз гитарала уйнай башлагас, иң беренче мотивация булып торган дип уйлыйм, ул шул кызлар караган диптер инде. Мин дә шайтып уйлап куйдым. Дөртен әйткәндә, улайрак булмады шикелле ул. Мин нишләптер гитарала уйнай торгас, бөтенләй гитарага бирелеп китеп, кызлар артыннан йөрмәй киттем бер вакыт. Бына кара. Алай да булай икән да, алай. Ул теге ныгылып киткән. Ныгылып киткән. Бына ылыктырган тай һәм инде нисә яшьтән икән һин җавап бирдең. 3-2 шул тәлә. Шулай дип, хәерле кич егетләр, ак сәскәләр кебек кар ява йырын башкарыгыз әле дигән, был йырды мин кызганска каршы белмәйм. Ак сәскәләр кебек карлар ява. Белмәйм. Беләм. Таһир беләт, димәк Таһир йырлай. Киттек артабан, егетләр бик шәп, молодцы дип язгандар.
Һәм инде егеттәр бик матур йырлайһығыҙ, уңышлар тигәндәр, уңышлар аларга тигәндәр. Бұл инде был хәбәр Гүлза апайдан килеп еткән, Өфө ҡалаһынан. Так, киттек артабан. Так, киттек артабан. Һәм инде бында урыс телендә язылган: ребята, вы настоящие виртуозы. Спасибо за шикарное настроение. Дип язгандар. Күрәһеңме, бездә башкортлар гына түгел, икенче милләттәр дә карап ултыра икән. Без бик шатбыз. Хәерле кич егетләр, бик матур йыр ишеттем дә. Әле был передачала аңламаным. Ниндәй тема бара тапшырудың дигән. Урысса тигән, урысса түгел, матур башкортса юк нишләптер аңламаным передачаны дип язгандар. Достар, аңламайык икән, без бит инде башкорт телендә һөйләшеп ултырабыз. Һәм инде башкортса йырлар йырлап ултырабыз. Һәм шуга ла был башкорт телендә һәм инде башкорт музыка турында һүз бара. Шылтыратыгыз, языгыз. Бүләк итеп сәскәләр үзмәнем. Достар, күпселек рәвештә без нимә эшләйбез? Biz barabız, əgər də kəsələ aqsa yox ikən, mənə бұл indi muzikantlarga qaqıla, baralar бүләк itib səskələrin mənəm tip үзlərinin bütä bulğan yerlərin бүләk itələr. Həm бұл иң şəb бүләklərdən biri olub tura etin, deyil? Әлбиттә. Шулай дип киттек. Март етіп келе. Тидән 8 март етіп келе. Тимәк бірінде де бүләк алырга кирәкмәй? Анда да киләбез дә шунда йырлайбыз сезнең өчен. Алла бирһә. Сәлам Иванованан дигәннәр, тапшыруыгызны карап ултырам. Тип язгандар. Безнең киләһе йыр ниндәй булыр? Баягы йырда йырлап карагаты уйлаган. Әйдәгез. Без бит инде ак сәскәләр дигән, юк. Мин ул ярда ток белмәйм. Короче. Илгиз менә әйткәндә Илгиз ошо йырды тәүгә ишетеп тора бит, тәүгә уйный. Карагадар инсек. Нисек уйнар икән? Нисек уйнар икән? Башка гына ул әйтеп шикелле мин. Мин сайрып келәм әле шул. Хәзер тотала уйный ул. Шуга мин бер дә теге кайгырмайм. Киттек шуның өчен. Сәскәләр кебек кары ява, хәтерләтеп ямәлем ай кисен, моя сәскә аткан тугайда, йөргәнине икәү нур кисен. Моя сәскә аткан тугайда, йөргәнине икәү нур кисен. Давай. Шунлар сәскә аткан тугайда, йөргәнине икәү нур кисен. Муйыл сәскә аткан тугайда, йөргәнине икәү нур кисен. Әле яңынан башлады. Biz bütün para oldu. Bütün para oldu. Тимәк götürdük. Отказ киymeydi. Унягы дашет. Әйдә киттек. Араларда алыс юллар бар. Барыр инем дә бик арымай. Осрашырга күпме еллар бар. Нисек түләмен һуңһагынмай. Урышырган исә йыллар бар, нисек күләрмен һуңһагыныма. Бына, достар, аңлаганыңыздар бит, нишләп мин йырламайм, чөнки безнең монда йырсылар булганда, мин монда йырларга кирәкмәй. Достар, тура эфирдә шәйбез 246-50-30 безнең тура эфир телефоны, WhatsApp андары 819-619-17-96-41. Шылтыратулар көтәбез һәм инде, достар,
Монда бұл біздің Тахирға ұқсаған кіші бізге зинһар тауыш хабардарын бізге ебермәгіз. Біз мұнда тыңлай алмайбыз. Шылтыратығыз, достар, телефон хандары тек көзіңізді ішлей. Біләңме, біз тағыла бір шәп ер-ерлағанлық өсәуләп, оны меңе бик нык оқшаны. Бұл енді біздің бетінде бірінші күнден, 10 күнден. Неме бұл? 10 күнден неме башлан? 3-сі февраль була. 10 күнден ме? 28-ден. Яз башлана? Яз башлана. Яз һәм мөхәббәт. Мен бүгін университетте отырамын. Ертең сақтан шойты оянып кеттім. Yok, uyan. Мен мұна бір аптаға артта қалып барам, шуға біздің тиден яз 4 күн йокламаганчы баста. Мына шулай. Түнін іштеге шулай була енді. Біздің бетінде яратқан, біздің Рөстәм Ғиззатуллин язған ер бар. Ул да булһа яз килә дип атала. Бұл яз килә ерын ул бетінде халық еріне әверелде. Шулай түгелме? Әлбәттә, Рөстәм агайның язган җырлары ул бит ностальгия. Без шулай шул йырда да үткән бит. Һәм һәрбер куплетның һәрбер теге даже өтердәрен. Һәр берен беләбез. Кушылышып йырлашабыз, концертларына йөрибез бергәләшеп. Рөстәм агай рәхмәт зур итеп сиңа шул йырларыңыз. Йөрсен. Һәм әлбәттә Таһир Шайвалиев һәм инде Илгиз Муллагалямов ошо йырды башкарып үтәсәк. Қарап көтпегенде. Нисек ойнағаннан иҫкәртәле. Көйін. Нисек ойналды әле? Файтик просто бирдеге. Расплох калдыра просто. Тан. Мына тан музыканттар. Ишеп алдан әйтмәйм. Юк, достар, мына тура эфирда үзегез күрәһегез. Һәм мин уларга бердә дә хараулар, йырдар әзерләмәнем алдан. Профессионаллар. Bayram, күңелдәрдә дә байрам. Талгын сәскәләрдә тотып мин һиңә барам. Күсе әле әрләшмәйек, яшәйек тату. Без беләбез һәр кемгә лә кәрәк көю ярату. Кемгә әзеррәк кәрәк, кемгә күбрәк. Ләкин матурым бәгърем, һин бит яшеррәк. Ишетәм йөрәгең шәберәк тибә. Чөнки безгә яз килә. Яз килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яш кызларның йөрәкләре шәберәк тибә. Яз килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яш кызларның йөрәкләре шәберәк тибә. Уйлама, бу мине яратмай тие. Күңел үстеңнә килде мәхкүм мәкәйе. Йөрмәй беркемдә кәмһетергә. Кеше һөергә тиешәм һөйләргә. Әйдәгез дуслар, бергә булайык. Мина сайык, йырлайык. Ишетәм йөрәгем шәберәк тибә. Чөнки безгә яз килә. Яз килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яш кызларның йөрәкләре шәберәк тибә. Яз килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яш кызларның йөрәкләре шәберәк тибә.
Афарин. Туйдар юбилейдар достар. Туйдар. Бұл теге севка автовылыға келіп сақтайын. Деп тұрып. Достар, біз енді тура эфирда шайып екеде тоқамеш тоқан 272 біздің тура эфир телефоны. Өфі қаланың коды өседі ақыркетті. Мұна шындай шәп дәртлі эфир хізге үшлерге бұлдық. Хіздан шылтыратудар көтөз. Мұна бізге қызғансыға қаршы біздің режиссерлар іштәлір деген үмітті. Шылтыратығыз тип айтағыз, әмі ләкін шылтыратып болмай хізге несектір дегендар. Бәлкі біз ішлемей тұрам екен. Біздің телефон, әгер де шылдырат алмағыз, бізге WhatsApp пандарына ядығыз, достар, барлық құраударығызға біз енді жауап береміз. Сіздің мына пландарға алып қарағанда, пландар алдынан. Шылтырат алмағыз, егізге тура латығып егіз номерінде егелі. Сәлем егіттер, ай афариндар, сіз дегендер, елеккі ердарда шулай шәбірәклілер дегендер, мұнда мен енді тәржіме етіп отырам. Менің баянисқа сұрауым бар. Мен өзімді баянда ойнайым. 2 класстан соң музыкаль білімім жоқ, баяным да жоқ. Бір ай баян алып, ебірхейін деген. Енем баян ұрайда. 300 мың, достар. Несе мың тұра еткенде? Ол бітті, ол 10 ел әлік шай тұрайын. Бұл қазір миллион ғана. Қазір миллион ғана. Шай тұралар оны. Жоқ, мен ұрамағанмын. Бұны ұрағандар бөлек етмесігіз мекен баянығызды деген. Тілегім бар, несекенді баянис болып кетірге деген ұрауым бар деген. Хоқланып ұлтырам, рахмат сізге. Қайғынан Ямиля апай оқытусы деп язғандар. Баянды берем жоқ. Ярар. Шулай деп, артыма хабар... Посылкаға қалып еберейік. Үздік аша. Егіттер, бик шәп ойнайығыз, һәм ерлайығыз. Рамил Шамсиев бұл хабарды еткірі. Біз енді бұл хабарға бик шатбыз. Қайырлы кез, афариндар бүрлігән ерін мүмкін ме деп ұрғандар. Бұл біздің дұс сұраған. Біздің дос сұрағас Мотлақ рәуішті. Так. Біздің Илгиз ойнай башлана еліп. ойнайық. Текст несегірек біздің. Бақсаларда сәске ата. Бақсаларда сәске ата. Хәдір тек күдің үшін Илгиз әмінді Тахир бүрліган деген ерін башқары өтесек. Достар, біз енді тура эфирда ішлейбіз. Шылтыратығыз, ядығыз біз енді бұл хабардарга бикті шат болырынық. Так. Біз көтәбіз өдіңіздің. Бақсаларда сәске ата, енул тыртқаны бүріліген. Бақсаларда сәске ата, енул тыртқаны бүріліген. Бүріліген, тең біті менің біргінем. Бүріліген, менің біргінем. Шындай бірлігінде келіп сықты. Біз, біләхігімі, біздің тағыла яратқан ердардың бірі болып тұра, менің яратқан ердарымның бірі болып тұра, ол да бұлға Тенниси, меня, река. Бұл ұрыс беді бәші әмірлетіп әйтердер еші бірді. Жоқ, біз енді халыққа шай, Башқұртыстан халқына. Шуға Тахир... Әйткендей, Фатих, мұна тапшырдады көбінің қарайым әймі. Бүтін тапшырда қарайым. Бұл айтып, көңінасы отырған тапшырдар жоқ шекілді олайым. Біләгізмі, біз ветінде халық үсін ішілейбіз. Біз өзіміздің көңілді түгіл, халықтың көңілін көрі отырау. Келгенде бір
апай тамадан әпкелер керек монда. Достар оқып тұрған, сақырып тұрған. Конкурстар өткәріп, әйе. Конкурстар өткәріп. Икесе телевизорда асаһаң битен дайым бизге каналдарда кояһың да битен. Башың исән китерлектеге ниндәйдер онда нимәләр бара, бунда нимәләр бара, негатив китеп бара бүтән җирдә. Шуга телевизорда асып карарга тырышмайм. Ә менә Фатих утырган җирдә һәрвакыт позитив. Шуга достар, ошо тапшырыгы карагыз дип тәкъдим итәм инде. Рахмат, брат. Әлдәһим бар. Шулай дип киттек. Давай. Ты неси меня, река, за крутые берега, где поля мои поля, а где леса мои леса. Ты неси меня, река, за крутые берега, где живет моя краса. Голубые у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. За туманом огонек, как же он еще далек. Ты мне, ветер, помоги, да милый весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. Еще раз. Друзья, давай. Ты неси меня, река, за крутые берега. Голубые у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. Афарин, тебе әйтергә кала, шулай дип кызганычка каршы ошо датала без инде үзебезнең тапшыруыбызды тамамлайбыз. Һезгә хәерле кистәр теләп, һезнең белән хушлашам. Һау булыгыз.